Yes, twagera kuba ikaze nk'ibisanzwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri iyi channel. Amakuru yacu tuhera hano batubwira ko Rutaremara yavuze ko nta musirikare w'inkotanyi wajyanywe muri CND mu modoka y'inkwi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu nshingishwa nama rw'inararibonye Tito Rutaremara yahakanye yivuye inyuma ibiherutse gutangazwa na Gatete Kanziga wavuze ko nubwo abasirikare bazwi bari muri CND ari 600 batarabo gusa ngo kuko hari abandi bagiye bazanwa mu makamyo atwaye inkwi avuye ku murindi wa Byumba batazwe umubare. Mu kiganiro yagiranye na One Nation Radio, Rutaremara yavuze ko ubundi abasirikare 600 bose bageze i Kigali mu mpera za 1993 nyuma y'amasezerano hagati ya FPR inkotanyi ndetse na guverinoma y'u Rwanda yo gusaranganya ubutegetsi. N'amasezerano yagenwe ko mu banyapolitike b'uwo muryango bajya bamwe mu nteko ishinga amategeko abandi muri guverinoma. Gusa bitewe nuko FPR inkotanyi itari yizeye neza umutekano w'abanyapolitike bayo, yazanye abasirikare bo kurinda ndetse bibanza no kugorana kwemerwa n'ubutegetsi bwa Habyarimana kubona ikigo cya gisirikare babamo kibanogeye. Ati twashakaga kuba muri Kigali, bati hegereye radio na televiziyo, hagize ikiba bahita babifata. Tuti none nimuduhe ka Kanombe, basanga ni hafi yo kwa perezida, ahubwo bashaka kuduha Kami, ariko dusanga imihanda ijyayo si kaburimbo ku buryo byari byoroshye gutegamo grenade. Imodoka zacu zajyagayo zigashwanyagurika tutaragera. Yakomeje agaragaza ko ibyo bimaze kwanga abayobozi babo bemeranyije n'ubutegetsi bwa Habyarimana ko bajya kuba CND. Inkotanyi zisanga ari agasozi kari ahantu heza barabyemera. Nyuma yo kumvikana rero abo basirikare n'abanyapolitiki baje kujyayo bahamara amezi 4 kugeza jenoside yakorewe abatutsi itangiye, ariko kuko bagombaga kwishakira ibibatunga kandi icyicaro cya FPR inkotanyi icyo gihe cyari ku murindi bajya kubizanayo. Yakomeje agira ati ibyo kurya byavaga Ibyumba, amazi n'imiti, kuko hano i Kigali kubona aho kuri inkwi zo guteka ntibyari byoroshye. Amakamyo rero yajyaga Ibyumba kuzishaka kuko aho gutema ibiti mu ishyamba byabaga bitworoheye. Yasobanuye ko ari amakamyo urugendo yakoraga kuruva i Kigali rujya ku murindi no kugaruka byari ikintu cyakorerwaga igenzura rikomeye n'izindi nzego ku buryo bitari gushoboka ko hakorwa ibinyuranye no kujya kuzana ibibabeshaho gusa. Yakomeje agira ati kugenda twaherekezwaga n'abasirikare b'Ababiligi kuko nibo barindaga binjira n'abasohoka, kandi babanzaga kudusaka bakareba ibyo mujyanye n'imbunda, barazandikaga bakanapima karizo koko. Bamwe babaga bari imbere abandi bari inyuma. Twagarukaga tugeze ingondore hari abasirikare b'u Rwanda nabo bakongera bakadusaka. Twagarukaga tugeze ku Gishushu niho twinjiriraga abasirikare b'Ababiligi bakongera bakadusaka ngo barebe ko nta kindi tuzanye. Rutaremara yakomeje agaragaza ko muri urwo rugendo bitari bushoboke ko hagira undi musirikare wongerwa muri ayo makamyo, ariko kandi kabo 600 bari muri CND bari banahagije. Yakomeje agira ati barabeshya rwose kuko mwumvise uko twagendaga babaga banabaza abasirikare mujyananye n'abasivile. Erega abasirikare 600 bari banahagije kandi baraturinze, bari batayo yose. Ndibuka ko twanabanje kugira impungenge ko dukikijwe n'ibigo bya gisirikare byose, ariko umukuru w'ingabo zacu aratubwira ati batayifite ubushobozi bwo kurwana iminsi 4 cyangwa 5 tukaba twabagezeho. Ibyo kandi nako byagenze kuko ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga abo basirikare 600 bahise batangira guhangana no kurokora bicwaga, kandi ubufasha buturutse Ibyumba bubageraho mu minsi mike cyane, bakomeza urugamba rwaje no kubageza ku ntsinzi bahagarika jenoside. Yes, akaba ari uko rero byifashe hano muri iyi nkuru, aho Tito Rutaremara yatangazaga ko nta bandi basirikare barenze kuri 600 bagiye muri CND. Tunyarukire muri Kenya aho batubwira ko Kenya yijeje imbabazi abaturage bayo
barwaniye Uburusiya mu ntambara na Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yijeje abanyakenya ko abanyakenya bagiye kurwanira Uburusiya mu ntambara ya Ukraine kuzahabwa imbabazi basubiye iwabo. Kuwa 16 Werurwe 2026 i Moscow, Minisitiri Musalia Mudavadi yagiranye ibiganiro na mugenzi we Sergei Lavrov w'Uburusiya byanagarutse ku mibereho y'abanyakenya barwanira iki gihugu mu ntambara gihanganyemo na Ukraine. Uru ruzinduko rwaje rukurikira igitutu cy'abakuwe muri Kenya bajyanwa kurwana intambara mu Burusiya, basabaga leta ya Kenya kugira icyo ikora kuri iki kibazo. Ingingo ya 68 mu mategeko ahana ibyaha ya Kenya ivuga ko buri muturage wayo uhamijwe kurwanira ikindi gihugu ku bushake ahabwa igihano cyo gufunga imyaka 10 muri gereza. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Kenya ivuga ko abanyakenya 252 bagiye kurwanira Uburusiya mu buryo butemewe n'amategeko. Benshi bavuga ko bisanze muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine nyuma yo gushukishwa imirimo ihemba neza, bakisanga ku rugamba aho n'amasezerano y'akazi yabaga ari mu rurimi rw'Ikirusiya batumva. Musalia yabijeje ko bazahabwa imbabazi batashye iwabo, anabizeza ko nta muturage wa Kenya uzongera gushorwa mu ntambara. Yakomeje agira ati abanyakenya 44 bamaze kugarurwa mu gihugu, 11 baburiwe irengero, naho 38 bari mu bitaro, 160 baracyari ku rugamba. Yakomeje avuga ko hari amasezerano yasinywe yemerera abanyakenya badashaka gukomeza kurwana gutaha iwabo. BBC ivuga ko Kenya imaze gufunga ibigo birenga 600 bishinzwe gushakira abantu akazi mu mahanga, bikekwa ko bifitanye isano no kubacuruza. Iperereza ryakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Ukraine rivuga ko abantu 1700 baturuka mu bihugu 36 bya Afurika bahawe akazi ko kurwanira Uburusiya mu ntambara bahanganyemo kuva Gashyantare umwaka wa 2022 ubwo iyi ntambara yagiraga gutya igatangira. Yes, tujya muri Amerika aho batubwira ko muri Amerika hamaze kuba impanuka ikomeye y'indege aho yagonganye n'imodoka muri Amerika. Indege ya sosiyete ya Canada Air Canada yagonganye n'imodoka ku kibuga cy'indege cya LaGuardia i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu 2 bahita bahasiga ubuzima, abandi benshi barakomereka. Amakuru dukesha ibinyamakuru binyuranye birimo CNN na ABC avuga ko impanuka y'indege yagonganye n'imodoka yatumye ingendo z'indege zihagarara kuri iki kibuga cy'indege. Iyi mpanuka y'indege ya Air Canada yagonganye n'imodoka yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Werurwe umwaka wa 2026. Umupilote ndetse na mugenzi we bafatanya mu gutwara indege bahise bahasiga ubuzima nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru binyuranye birimo CNN ndetse na ABC. ABC itangaza ko abantu 13 bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro, barimo 11 abagenzi bari muri iyi ndege ndetse na 2 bari muri iyi modoka byagonganye. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'ishami rya polisi y'i New York rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro, yavuze ko bihutiye kugera ahabereye impanuka yahise itera inkongi y'umuriro, batangira gutanga ubufasha ndetse n'ubutabazi bwo kuzimya umuriro wari wafashwe indege n'imodoka ku kibuga cy'indege. Polisi y'i New York yatangarije AFP ko indege ya Air Canada yagonganye n'imwe mu modoka zishinzwe ibyambu. Amashusho yashyizwe hanze na AFP agaragaza indege ya Air Canada mu gihe cy'ijoro iri ku kibuga cy'indege, igice cyayo cy'imbere cyangiritse cyane ndetse n'imodoka nyinshi z'ubutabazi ziyikikije. Akaba ari uko rero byifashe. Yes, akaba ari naha rero dusoreje amakuru yacu, ariko nyamuneka wowe utarakanda subscribe wayikanda, wowe utarakanda like ukayikanda, ugatanga comment yawe ukaduha igitekerezo cyawe ku buryo wumvisemo aya makuru. Komeze mugire ibihe byiza mwese, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu, turabakunda mwese neza cyane.